Peymangeha hunerên ciwan li Akrê bi berheviya deverdarê Akrê û li jêr çavdêriya mûzîk jenê derîn İlham Yusuf û li hûla Rêveberiya Rewşenbîriya Akrê pîşangeheka şêwekarî bi xwendkarên her du qonaxên êkê û duyê vekirin. Di vê pîşangehê de nêzîkî 150 tabloyên şêwekarî li cûrên dîzayn û hêlkarî û rengên avê li xwe girtibûn. پیشانگاه کشاورزی نزدیکی 150 کار و حتی 200 کار قطبیان پیمانگاه نرنجان قناقایی که قناق دوه افکار جورا و جورن دیزاین و زخرفه و هلکاری و رنگین آوینه وک پالدرک با قطبی که بشتن او پیشانگاه هم بتنی بکتن یا بجداری ل درو بکتن پارزگاه دو که لحظه پارزگاه سلیمانی حتی درو ولاتیشی دکو بیرکیایی بود درست ببید. Xwendkarên peymangeha hunerên ciwan vekirina vê pîşangehê bi karekê giring danesanîn bû pêşxistina şiyanên xwe. کار تتابع دیزاین و رنگ آوی و تتابع تخطیط و منظور اما هر سه کار بجدار بین و به وکنوی پیشانگاهی به خوشحالین که هر وها سرارت همی شیانت خو و همی دست خلاتت خو که هنری پیش بخین تایباتی الاکره اساق قطبیه که پیمانگاه هنر جوان افرو مفرزانی هم به پیشانگاهی وکینه و بو در خستنا رول قطبیان و در خستنا شیان قطبیان کارت مش بکاتینه جهلکاریه و رنگی و زغرفه و دیزاینه و ام دو قناقینیش پیمانگاهه اول سال دویه هاتیه وکرن از قطبیه پیمانگاه هنر جوان دو باشل پیمانگاه نه قناقایی که دویه و باشه به تفکرن بو باجاره آکری دو پیش کنار پیش کوی فرزانه کار پیشانگاه که وکن دو کو خلق آکری بزنید که بای هنری چیا و بهای چیا و وقت شولت ماجی شولت ما اینا و گرافیک و گل تخطیط و که هلکاری بیشن ما چه کریر که خلق ما بهای هنری بزنن. Hunermendekê şêwekarê devera Akrê jî her sengandinawî bû vê pîşangehê bi erênî bûye. Taybetî bû devera Akrê kesê detir berev pêşxistina hunerê şêwekarî ye. افکارین هنری براستی کارتکردنکا زور یا باش یا سر هزرا جواکی یا پاشکفتی یا رجبینی که برف پیش جواک بچید چونکه راستی به همی دنیای پیشکفتنا همی جواکا هنری دست پید کرد چونکه هنر آشتیه هنر جوانیه هنر پیشکفتنه Peymangeha hunerên ciwan li Akrê li mavê du salên jiyê xwe şiyaya karên baş di buwarê hunerê şêwekarî li Akrê cêbcê biketin û di bernamê wê de ye li mawekê nêzîk vî stevaleka şêwekarî rêve bibet.